Ona thutha wa thirikari nene kuruta mukaana arutwo othe aria mekire kigeranio gya KCPE gukorwo magitwarwo secondary, macibu kuma Kaunti ya Uasin Gishu maugĩtie ũndũ ũyũ nĩ ũhinyĩrĩirie aciari mwena ũyũ kuona aingĩ ao matirĩ na ũhoti ũcio. Ũndũ ũyũ ũkĩte thutha wa macibu gwĩka ũthuthuria ũrĩa wonanĩtie aciari aingĩ matirĩ na ũhoti na nĩmeremetwo gutwara ciana ciao secondary ona thengia wa thirikari kuuga othe no nginya maingire kirathi gya form 1. Umasikini umejaa sana katika wasasi. Hakuna watu wamekuwa wengi, hakuna kazi wasasi wanapata ya kufanya. Ndio unaona watu wengi wanajificha huko vichakani kuuza changa ili wapate vitu ya kuelimisha watoto wao. Ona kuri oguo family ya Rafael na Mal niremetwo kumutwara thekondari ona thutha wa kugia max 329 ni wagi wa besha. Rafael ugite ndatete mwihoko wa kuingira thukuru-ini na ni araikia ihoya kuri andu a wendi mwega. Mamangu ako na pesa sasa kaka ilikuwa ndarejea kufika shule tarehe 13 ni sasa pesa kupatikana vitabu ama kununulia kuenda hata kwa shule, kutoka mahali hapa niende kwa shule penye aliita, siwezi kupata hiyo transport. Ni kwa sababu mimi hata siwezi kutoka hapa kama natembea. Makiaria mari mucemanio-ini wa gutigirira aciari othe ni matwara ciana ciao thukuru, macibu ni moretie thirikari itigirire kuri na irathi na arutania kuigana mathukuru-ini ni undu wa namba nene ya arutwo. Kupitia kwa watoto wote wenye wamefanya class 8 waingie form 1. Kwa sababu utapata tajuzi wakitangaza ya kwamba baadhi ya watoto wengi hawajafanya nini? Hawajaingia katika mashule zao. Na maana ya kwamba kutokuingia hiyo ni kutokukosa fedha. Kameme TV, jitagwo Wangari wa Kibaki.